Inilah daftar pemain tim voli putri Indonesia untuk laga persahabatan melawan Red Sparks sebagai pembuka Proliga 2024. Yang pertama, Khalisa Azilia Rahma sebagai setter, Latifah Nisa Az-Zahra sebagai setter, Ratri Wulandari outside hitter, Aulia Suci Nurfadila outside hitter, Mediol Giovanni Yoku outside hitter, Ajeng Fiona Adelia outside hitter, Wirda Siti Nurfadila middle blocker, Zelda Bernadetta middle blocker, Agustin Wulandari middle blocker, Maradanti Namira middle blocker, Yola Yuliana opposite hitter, Hani Budiarti opposite hitter, Dita Aziza libero, dan Sania Clarissa libero. Lalu Megawati Hangestri main di mana? Ternyata dalam laga persahabatan ini Megatron bermain